Reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mukunda neza Media TV, twizere ko mumeze neza cyane. Mwamaze gukora kandi subscribe niba utarabikora nawe wakandaho kugira ngo ujye ubona amakuru yacu gatanu kuri gatanu cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse. Reka twihute tuye muri aya makuru. Ibintu bimaze guhinduka cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Amerika ibyivanzemo kandi noneho ku rwego rukomeye cyane. Ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoreye M23 ni ibintu bikomeye cyane ku buryo bishobora no gushyira mu kaga M23 ikaba yabona rekura ibice hafi ya byose cyangwa se byose yafashe, kuko iri tangazo twavuga ko ari itangazo rikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye itangazo rikomeye cyane kuri AFC M23, ariko M23 nayo yari yanditse ibaruwa ireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bibareba bo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ntambara iri kubahanganisha muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane byose ubundi bisembuwe n'igitero cya drone cya FARDC imushaki. Nicyo kizanye akaga gakomeye cyane ku buryo bitumye ibintu byongera kuzamuka cyane, hakazamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimeze bite? Impamvu uvuga ko ibintu bikomeye cyane nuko kugeza ubu ngubu M23 amakuru angeraho yizewe iri guhungisha intwaro cyangwa se iri gukura intwaro mu bice bitandukanye. Nza no kukubwira ibyo ari byo mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se muri Plaine de la Ruzizi hano muri Kivu y'Amajyepfo, ni na hafi y'umujyi wa Uvira. Bimeze bite? Byose ndaje mbigarukeho. Hanyuma tuye mu gihugu cy'u Burundi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Neva ari mu kaga gakomeye cyane. Ubu ngubu yahagurukiwe n'inzego zitandukanye ku buryo bari kumubiza icyuya ku birebana na ya ndege isaziye muri Espagne i Madrid, bikavuga ko yagiye kureparwa cyangwa se gutunganywa kuyisana bundi bushya kubera ko ngo yari yarangiritse, ariko imyaka ibaye myinshi cyane, imyaka n'imyaniko, abantu bibaza bati se habuze ubushobozi, igihugu cyose cyabuze ubushobozi kugira ngo itunganywe, hari ibikoresho se byabuze kugira ngo bigurwe, ko burya igihugu kiba gikomeye cyane n'ahantu batagura igikoresho, byagenze bite? Hagiye hazamo rero amatiku menshi, bamwe bavuga bati wabona abo mu ishyaka CNDD-FDD barangajwe imbere na Perezida Neva barayiriye, abantu bakaba bari aho ngaho bari gukurikira uruhu, nyamara inka yarariwe kera. Ubwo turaje tubigarukaho byose uko byakabaye. Hanyuma tuze ku bindi. Perezida Ndayishimiye yongeye gukora ikintu kimeze nko kwivamo, niko navuga, ashyira hanze ibyo yakoreye Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu aherutse gufungurwa, murabizi, ndetse gufungurwa kwe harabavuze ko ngo byatewe n'igitutu Perezida Ndayishimiye yashyizweho mu gihe amatora yegereje 2027 umwaka utaha nyine, birumvikana. Aha rero bamwe bakavuga ko kumufungura byaba byaratewe na politiki ndetse n'igitutu yashyizweho n'abandi bo mu ishyaka rye CNDD-FDD ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ariko Ndayishimiye amaze gutangaza ibintu byatumye bavuga bati ibyo yakoreye umugabo ushobora kuba atari byiza. Bite nabyo turaje tubigere ku magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku birebana n'ibyo yatangaje kuri General Guillaume Bunyoni, wigeze kuba Minisitiri w'Intebe mu Burundi ndetse akaba ari n'umuntu uvuga rikijyana, ku buryo n'abayemeza ko afite igice kinini cyane mu Burundi kimwumva. Ari niyo mpamvu Perezida Ndayishimiye akomeza kumugirira ubwoba, avuga ati uyu mugabo isaha n'isaha wabona anamiritse ku butegetsi, bikaba byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Rero turaza kujya ku makuru yandi ari kuvuga kuri Perezida wa Kenya William Ruto yakiriye Perezida w'Ubufaransa. Niki kimuzanye hano ko ari kuvugwamo byinshi? Turaza kurebera hamwe uko ibintu biteye. Reka twinjire muri aya makuru, tuyahere kuri iyi nkuru ikomeye cyane ireba M23 ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko M23 yagabweho igitero karundura imushaki, ndetse icyo gitero kikagabwa ku baturage b'abasivile, by'umwihariko kikagabwa ku isoko rya hano imushaki, ndetse rwose babonye amashusho akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri aka karere, babonye uburyo iryo soko ryatwitswe na drone. Byavuzwe ko abantu bahapfiriye barenga 30, abandi barenga 100 barakomereka cyane, ku buryo cyari igitero gihambaye cyane rwose. Benshi bakavuga ko iki gitero cyari kidasanzwe. Ibi rero byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaguruka zitanga itangazo ry'umuburo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
bavuga ko babihanangirije ku bitero byibasira abaturage b'abasivili bakomeje kugaba by'umwihariko iki ngiki cy'Mushaki. Icyo gihe ndetse abantu batangiye kuvuga bati noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye kugenda zumva uburemere bw'ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteza abaturage b'inzirakarengane by'umwihariko abavuga Ikinyarwanda bo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ariko twagiye gutungurwa no kumva itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko AFC M23 igomba gukura ingabo byihuse mu bice byegereye umujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine de la Ruzizi cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, bakanavuga ko mu ari byo bari gukora ngo bishyigikiwemo n'igisirikare cy'u Rwanda. Ibyo rero byatumye AFC M23 nayisohora itangazo, yanditse ibaruwa ndende yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga bati bwana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo muri kudusaba ibi bintu kugira ngo tuve muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se tuve mu bice bitandukanye twagiye dufata, ntabwo byaza kuba bishoboka, ahubwo biragaragara ko muri gufata uruhande muri iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bitewe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda irenga ku byo twemeranyijwe mu biganiro biheruka i Montreal mu Busuwisi, bigizwemo uruhare nyine na Qatar niwe muhuza, nubwo harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bajemo aho babyimuriye hariya mu Busuwisi kubera ikibazo cy'umutekano muke kiri muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Bituma rero bivanwa Qatar bijyanwa mu Busuwisi, ariko n'ubundi byakomezaga kuyoborwa na Qatar mu buryo bwose. Aha rero M23 ikavuga ko ibyemeranyijwe birimo kubahiriza agahenge, guhagarika nyine ubwo bitero, birimo ibigendanye no kudakomeza guhungabanya umutekano, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ibirengaho igaba ibitero. Banashingiye ku gitero cyangaha i Mushaki cya drone, bashingira ku bitero bya Karehe, bashingira ku bitero by'Imunembwe ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho hose hari M23 hakaba hari n'abaturage b'abasivile. Bati kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kwirengagiza ibyo mugafata uruhande rumwe mugasaba twebwe ko twarekura ibice runaka, nyamara twebwe turi kwirwanaho tunarengera abaturage b'inzirakarengane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitanga itangazo cyangwa se zisubiza AFC M23 mu buryo bwihuse, baravuga bati M23 nubwo muri gutangaza ibyo ngibyo mwakabaye mubyandikira Qatar kuko niwe muhuza wanyu mu biganiro murimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati twebwe ibyo tubereye umuhuza ni ibya Washington bireba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone ukibaza uti se niba koko ibyo barimo ari bya Washington, kuki ari nabo baza gutanga amatangazo yihanangiriza M23 anayikura mu bice yafashe? Ukumva ko ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo birimo amacenga. Hanyuma amakuru akagaragaza ko rero kugeza ubu ngubu M23 rwose igitutu cyayibereye igitutu, ku buryo ubona ko bari kuva mu birometero barimo bya hafi begereye umujyi wa Uvira, kuko ubundi amakuru yagaragaza ko aho M23 iri naho umujyi wa Uvira uherereye batari mu birometero birenze 25. Ubu bamaze kugera mu birometero bigera muri 75. Urumva nawe iyo ntera irimo, bikagaragaza ko benshi baravuga ko ibi ngibi bikomeje M23 twajya kubona tukabona ivuye neza muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko byagenze mu bihe byashize ubwo barwanaga 2013. Bikaba rero byaba n'intandaro kugira ngo igendere kuri bice byose yagiye ifata, kandi ko byaba ari ugutsindwa, nyamara gutsindwa ku ntego zayo yimeje zo kurokora abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomeza kugenda bicwa by'umwihariko Abatutsi ndetse n'Abanyamurenge by'umwihariko. Ibi rero kugeza ubu ngubu reka mbanze mbabwire ibice M23 yamaze gukuramo intwaro zayo ndetse naho n'uduce runaka iri kuzijyanamo. Kugeza ubu muri Plaine de la Ruzizi M23 hari ibice yamaze kuvanamo intwaro hafi n'umujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo muzi ko mu bice M23 harimo Kabunambo, Sange, Mutarure. Utwo duce M23 bikoreye ibitwaro babivanamo bakora urugendo rurerure. Muribaza muti bari kwerekeza hehe? Izi ntwaro amakuru tugeraho duhabwa n'abaturage bahariya aragaragaza ko bari kuva hano za Kabunambo, yaba Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri, bakava Sange, bakava Mutarure, bari kwerekeza ahantu hitwa Gatogota na Kamanyura. Aho ni kure cyane ugereranyije naho bari basanzwe baherereye.
rero ibi ngibi bigaca amarenga ko rwose ari ikimenyetso ko isaha n'isaha usibye no gutwara zino ntwaro nabo ubwabo bahakora defense cyangwa se ibirindiro, bikaba byaba bigaragaza ko bari kugenda bahunga bajya kure cyane y'umujyi wa Uvira. Ibi rero benshi baravuga ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose, aho none Amerika iri kwerura ikajya ku ruhande rumwe rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero urumva ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, nubwo ariko bimeze bityo amakuru agaragaza ko mu bice bya za Mikenke, Gakenke, Karongi hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu hagati ya M23 n'igisirikare cya leta, ariko mu buryo budakomeye, ku buryo tutanababwira ngo abapfuye ku ruhande n'uru ni abangaba, intwaro zafashwe biki, Matokeyo ntabwo igaragara kuko imirwano yari igikomeje ubwo twateguraga aya makuru. Ubwo rero nuko nguko bimeze bigendanye no ku mirongo y'urugamba, murumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubyinjiramo, M23 iri kugenda ijya mu kaga gakomeye cyane. Reka tujye mu makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi, naho zimbabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye muri iyi minsi atorohewe na politiki y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rwose, kubera ko umunsi ku munsi haragenda haza amakuru y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bahagurutse bagatangaza ikiba cyamagana ibyari bimaze iminsi bivugwa cyane n'ibigendanye n'igitoro cyabuze mu Burundi, cyangwa se bikomoka kuri peteroli na essence muri rusange, bavuga ko kuba Perezida Neva ntacyo akora kugira ngo haboneke igitoro, bigatuma abantu birirwa birukana utubido n'utujerekani bajya gushakisha, bambuka ibihugu n'amaguru bajya gushakisha igitoro, ari ikibazo gikomeye cyane. Nyamara mu bindi bihugu bo bagerageza kurwana intambara kugira ngo nibura babone na duke, nubwo muri iyi minsi hari crise igendanye n'ibikomoka kuri peteroli bitewe n'intambara iri kubera muri Iran. Rero ubu kugeza ubu amakuru aragaragaza ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko kwisanga imbere y'ubutabera, turaza kugaruka ku bya Guillaume Bunyoni, ahubwo reka tubanze kuri iyi nkuru ikomeye cyane, kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi kiyemeje kongera gufungura dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu igiye kumara imyaka 10 yaraheze ku kibuga cy'indege cyo mu gihugu cy'i Burayi yarahapfiriye. Indege Perezida w'u Burundi yo mu bwoko bwa Gulfstream 4 yaheze ku kibuga cy'indege i Madrid muri Espagne, aho agiye gukoreshwa, ariko bigaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira, ariko imaze imyaka n'imyaniko, kugeza ubu abenshi bibaza icyabuze. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu kubera ko imaze gusaza kandi ishobora kuba ikibazo. We yavugaga ko yayigurisha mu byuma, bya bindi mu Rwanda twita inyuma. Yanahishuye ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu mu byuma, nyine ibyo nari maze kukubwira, ndetse benshi bahita batangira kugenda bavuga bati ahubwo ushobora kuba warayigurishije rwihishwa. Ubu rero uyu igitangazamakuru cyatangaje ibi, ariko bituma abatavuga n'ubutegetsi bwe nabo bahaguruka baravuga bati ahubwo kuko twinjire muri iyi dosiye kuko tumenye ibyayo, iyi ndege igomba iboneke bubi na bwiza. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba agomba kwisobanura kuri iyo ngingo byimbitse, apana kubivugira mu nteko kwa kundi cyangwa se nyine mu mbwirwaruhame bwite, ahubwo akabisobanura noneho avuga uko byagenda, niba yarangiritse igaragazwe, niba hari ikibura kigurwe ariko ikorwe, aho guhora atega amarifuti ndetse no gukodesha iz'abandi. Hanyuma andi makuru kandi tukiri hano mu Burundi aravuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Neva yavuze ko kwisanga imbere y'ubutabera kwa Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu cyangwa se umushikiranganji wa mbere bifitanye isano no kuba yaramaze igihe kinini yitwara nk'uri hejuru y'amategeko, yarishyize hejuru. Bunyoni akaba yarabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi ubundi no kuva 2020 kugeza 2022, kuva 2015 kugeza 2020 yabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, kuva 2005 kugeza 2007 yari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Burundi. Mbere yaho cyangwa nyuma yaho yagiye akorera n'izindi nshingano zitandukanye kugeza 2025 ubwo yakatirwaga igifungo cya burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi, nyuma yo guhamwa n'ibyaha 7 bikomeye birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gucura imigambi yo kugirira nabi perezida, gusuzugura abayobozi b'igihugu, gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhungabanya imikorere ya leta, kwaka inyungu zitemewe n'amategeko ndetse no kwikungahaza mu buryo butemewe.
muri Werurwe 2026 nyuma y'imyaka hafi 3 afunzwe. Bunyoni yarafunguwe kubera impamvu z'uburwayi nk'uko byatangajwe. Rero mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, Perezida Ndayishimiye yabajijwe niba gufungura Bunyoni atari umugambi wo kugira ngo amahoro ahinde, cyane ko nawe afite abamushyigikiye benshi mu Burundi ndetse n'igitutu. Perezida Ndayishimiye neva avuga ko Bunyoni yafunguwe kubera impamvu z'uburwayi ndetse ko ashobora gutekereza ibindi bibeshya. Atoya ntaho bihuriye n'ibyo. Ni umwe mu bantu mu bihe byashize bitwaye nk'aho bari hejuru y'amategeko. Yaraburanishijwe arabihanirwa. Buri mezi 6 dukora igenzura mu magereza tugamije kureba abantu batagifite ikibazo. Twabonye ko arwaye cyane, yari amaze amezi arenga 3 mu bitaro. Kuki twakomeza gufunga umuntu mu gihe ubuzima bwe butamwemerera guteza ibibazo? Nta jambo agifite. Bunyoni akaba yarajyanwe mu bitaro bya Gitega tariki ya 9 Ukwakira 2025 nyuma y'aho impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zamusuye mu cyumba cyihariye yarafungiwemo zikagaragaza ko ashobora gupfa. Izo mpirimbanyi zirimo rwose na Pacifique Ninahazwe, uyu nguyu unakomeje gushyira igitutu cyane ku butegetsi bwa Perezida Neva, ku buryo ubona ko isani agenda ahindagura ibintu. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bayobozi bafite imitungo myinshi, ndavuga Guillaume Bunyoni, irimo inyubako n'imodoka, ariko urukiko rwanzuye ko yose ifatirwa ikagurishwa kugira ngo yishyurwe ibyo yashinjwaga kwiba leta y'u Burundi. Naho andi makuru avuga ko Perezida wa Kenya William Ruto yakiriye mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron witabiriye inama izwi nka Africa Forward Summit. Ni inama yiga ku iterambere rya Afurika. Iyi nama ikaba igiye kumara iminsi 2 ibera i Nairobi muri Kenya. Ruto akaba yarakiriwe Macron ku itariki 10 Gicurasi 2026. Macron akaba yitabiriye inama Africa Forward Summit ikaba igomba kuba kuri uyu wa 11 na 12 Gicurasi 2026. Abayobozi nibo bayobora iyi nama igamije kwiga ku iterambere, imiyoborere ndetse n'ubufatanye Afurika igirana n'indi migabane ku isi. Macron yakiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Jomo Kenyatta International Airport na Minisitiri w'Intebe wa Kenya, akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi n'abandi. Ubutumwa Perezida Ruto yashyize ku mbuga nkoranyambaga akanabuherekesha amashusho yakira Perezida, yavuze ko bashishikarije guteza imbere ubufatanye burambye bwa Kenya n'Ubufaransa hashingiwe ku nyungu impande zombi zisangiye. Iyi nama Macron yitabiriye n'ubwa mbere yakiriwe n'igihugu gikoresha Icyongereza nka Kenya. Yitezweho guhuza abayobozi bari mu nzego zitandukanye, abahanga ibishya, abafata ibyemezo mu bihugu bya Afurika n'abandi bagamije kurebera hamwe inzira nshya ibihugu byafatanyamo mu bijyanye n'ishoramari, guhanga ibishya, kwimakaza amahoro n'ibindi. Perezida Ruto rero kandi yakiriye abandi bakuru b'ibihugu batandukanye, twavugamo nka Joseph Boakai wa Liberia, tukavugamo nka Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire, Julius Maada wa Sierra Leone na Perezida wa Banki Nyafurika y'Amajyambere Sidi Ould Tahi. Baganira ku bufatanye bw'ibihugu bya Afurika mu nzego nk'ubucuruzi, ubuhinzi, uburezi, ikoranabuhanga n'ibindi. Byari biteganyijwe ko Africa Forward Summit izitabirwa n'abarenga 1500 barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma barenga 30. Nguko reka mbashimire cyane mwebwe mukunda neza Media TV, mukomeze kugira ibihe byiza. Aho muri iryo no hino mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi mukomeze kwibonera amakuru yacu rwose mu buryo bugiye butandukanye.